Matay fuying urak watekam yadoani kaskatlu. Amian pasu pengengayan na ni Yesus asa kaciring na. Maniringam uitala murung nanya mata dutom akman su asa kapanyiring na mamaring sukanin do katarik na subaginu anak na. Sunyi panuwi na sulamlam suina mangia mapikat tuyo na su nitaidan na tawa mairan na kuman. Am disiraki di makamya miyam manuwi pasulamlam suina mangia tumirara pasirado kanimapi panam na naso kanekanin do hati kadarana ni mariparing so nyangap davinyida amuru paburburan na siramai am tuda na ribuan nunyitai dan na tau duka sangada nubarida wasam nimangi dunia kawad na wasam nimangi atumitasu pananarangan na ukarwan danyitai dan nam rak pendasirawu lam suinu panyising na kapakakasi dasirawakwakun mamiring no panyising nam ni makapiami uya amuri ni panuwi na suitay sanga mangiya umuwakwak ni muwakwak lam suina tawa kasleb daso ilida miyata tengah maniring do lam suinam kurana nyipi panamu kanen nam sirara na yani manu mana kuni panuyo na tawam abu nakam kurana sira mangiyakuman inyura nam mangi kamus cai kwaya durakwa raragana umasari-sarinyo na arwatawu raraganyo nirat tatengam mangira na ulam suina durakwa raragana kacirara daso masarid datau tanah piasu nakma tanah maraut so nakma tawam miminin da sirai panci amaya karu dan utawa njimaya kuman maku betu panyising na amra pengsunyitai dan na tawam macita na ujanyi manglita tahu maniring jam muka aki munaji manglitia mai amji miriri aku tawang maniring na upanyising do lam suinam tunyo na bauda uliman na kanu ay na kapubut nyo siyado panto akasari-sarian akalawin na may garit sigit sungapin na manunusuk maniring na si Yesuam haru tawararag na matikaw duit talamurong niya matadutom tatasaka tau umunut ja makubut utawa matsyag mundo farisayam maniring siya kadwan jiram makungutamu ami kalado ciring ni Yesuso karatan na miratatangam mapangan siya suma cinanaw jiratawa matcerado matsyagum jihelut tawu amangi ji Yesu maniring siya jam mumangananaw naman katan nga ni muaya ji mga lalasa tau kaji mapipiji-piji su tau nu jangu wa ciri-ciring na niya mataduto pancan pala jamanu mua pansya manwa apiado iwawalam tau katurusuday king ji kaisa panyirsing no luman tunara natin ngini Yesu kili lamdam dasya amuro ni pancan na no inyura na yatan wasi-wasya tawam ikungunyo di lamdaman jakun ini kamu pala sunyerpi taci tahun ku karawanami pantada susakan nyerpi manyong jira si Yesuam sino ngarana kanwasya singa yadem ket dunyerpi ya manyong siram si kaisa manyong si Yesu jiram nukumuanam umungani jikaisa mi turu jikaisa umungani ja mataduto mi turu ja mataduto mamiring dawu ciring nam isabak-sabak da akang idarana arunu nangam ujinganu yung do kipirwa mavinu tawa matyagum do satu kayam
mangisya di Yesu. Maniring siya jam mo mga nanaw. Unanaw ni mo siyam numawakwak utawa kabunu anak nam pasakayin no kaktenaw mavakus na akiyan no kumunungan no kaktena rakudu karawan. Nukakwam amyan su papitwa may kutu-kutu. Mapapapunura ku jiram mawakwakam abu mataid na dukarawan. Karanam papunin no tumuntun jira. Mawakwak uryam akman sa nga abu su tawudtud. Uy katatlo da may kutu-kutuam akman sang. Akato da tuwatuntunan na may kutu-kutua makapso minakaangangan no minarakag jira. Amma mimin sira abu su tayid dukarawan. Muuniyam mawakwak ranawu mavakusang. Manwa numaratang wu araruno ikipirwa mavinutawam. Sino jirang wu manuyo nga mapikaangangan susang. Duka ni mamiminda ni mapasaki siya. Maniring siya sujiram yamalas nyo akapay siya. Tanyudyatan ngi usoy siyo. Nyudyatan ngi uyuyat ni amataduto. Numaratang wu araruno ikipirwa mavinutawam. Miyangira na sira kanutinsi dutingat wadi machivavahi. Uvariran na umagardo kipirwa mavinutawam. Manwa dinyo panibilangan uciri-ciring na niya mataduto. Uciring niya matadutuam. Yakin ranam tawo dotuku ni apulahana kani Isa. Kani Yakobo. Upipi pangayan nunangam tawo dotu da siya mataduto no maviyatawa umano yung dia. Tawu-tawuran na do tangayin ni Yamata dutuam mimina mabisira. Miring da no tawu nanaunan ni Yesuam isabak-sabak da. Miring da no tawa matyagum do farisay si Yesua. Jidatan niya pasapan so ciring no matyagum do satu kayam malubut sira. Amiyan jira so asaka mga nanaunoy wawalam niya matadutwa am nakinakam so kililamdam na si Yesu no asaka cirik. Manirang di Yesu am mo mga nanaw. Iko ngodoy wawalam ni mo iso ni makdeng na nanaw. Manirang si Yesu am ununod mo kanu pagad mo kanu nakinakam mo tumupikas sa umrarali niya matadutwa tawdutumu. Tawriran nam ni makdeng na nanawu. Uy kaduan nam akman sang sukak degdengan. Ikarilo mo ityatataw mo. Tumupiya ngaya kanu aryarilo mo su kataw-taw mo karilawan mo no ityatataw mo. Yato da miminuwi wawalam ni mo isa kanu nanauno panuyunuiwan na suciring niya matadutwa. Yamangurido yami ikadwa nanawang. Malubot sira utawa matyagum do farisayam pacicin na sira ni Yesu. Ikung unak-nakam niyo do misaya. Sino yamapi sivuvung siya. Maniring siram yaranam sivuvung ni tawe. Maniring si Yesuam numano yung uryam, ikungunyuyatan na di tawi no sere, aman chino mo panyirsingan. Tama nirang si tawiyam, manirang siya matadutudo panyirsingan kwam. Amlis na kaduwanan kwa, maangisi banyinasan ko siraw machuya di mga tao. Naipansin ni tao ya panyirsinganam, ikungu pisivuvungan na so misaya ni tawi. Abu sa katawa makatanang dutsing ni Yesu pasapan. Ni macipindano ka ng kadi darada makadkutan di Yesu pacicin.